Alah, alah, alah. Lah kau ni. Chong tang kelang ni lah. Chong dam tang ni lah. Lambai men le ha ko man ko ta le. Wa ku dot ni mai. Ta. Ku dot sona. Lah sekuling kat mai. Lihat hitung kat mau. Tor kuli. Meja ke? Ya, em ruat Peting itu peting. Ya, ngat seler. Betul kami tu kang tolong. Tok di tekronya di sini. Nyanyan tugas 6 jam. Benyar suka, benyar. Kedok dihadap tu. Kedok. Uwe ukarbi ulayap hakacing kelumar kebami na kacing akan at hapadeng kipat karbi bat kipenar hapok nong lapangab West Giant Hills. Kini kacing jia kala jia hakasngi balang kat baki pat penar kedang lit ot keba hapadeng kacing pahara kipulit ke Meghalaya bat Assam. Kipat karbi na nong tapat kilami ben pinthut ya kacing lit likha kipat penar kebalam syakahuri hura bat kacing akan at kebajur bha. Hakani kahuri hura uwe ubrio ne kipat karbi bekerteng u Orivel timung besausan snem bana tapat ulayap na kacing mensaujur. Namar bagane gajaka bajia kahap hapo Meghalaya ya gane case la register Hanartyang police station. Kat baya kamet jeng utimung la penkitno Shahamran benlit postmortem. Kesorkar Meghalaya bat Assam kila pinjari de curfew miet hakaput kathan lapangap hadin memi kacing akan at kebajur hapadeng kipat karbi bat kipenar. Kabalam syakajing yap jong uwe karbi. Habapan benaya kani usembut Menteri Rangba bakmi ikikam poying polis ba Preston Tensong ulapan tip ki sarkar ni ki arjala ki lapin bena ban pinjari daga curfew miet hakathan lapangap kabalas dang trikam minta kamiet. Uba Preston ulayat hu baka sarkar kala batha USP bon pit ngor ki ek bajia hakathan ban pinjuri ki bor pahara nang makinumi kinu ki jingja bas ngosi. Te ka jingjia mena hapo lapangap. Hal siamen step da ke jing stu jebot lang hapdeng ki polis nang tei na po Assam bat ki polis jongi nang ne na po Meghalaya ki polis team jongi nang ne na Meghalaya bat nang tei na Assam ru ka baskutunat kalong hilala ya kaban escort ya kine kitu ki nong song snong na lapengat ban leit lum leit lang ya kitu ki jing thung ki jing tep jong ki ka bahap syakatai kaliang ka ba day let's say majority ka jaka ka bagi syong kisa ki para nong syong snong mikir hakatai ki area te agni sya katu kan ni kenta ka yai bayaranti kamdon kan honoro ka jing wit jing ya ten rei kansan adin jo ka siteng ski don ka jing wan ki katu kan ni na kaliang karbi hakabakiwan ban atak ban penman kejing kelomar ban hakata kejing jia na kaliang ki pulit Assam na kaliang ki pulit Meghalaya gimla chu ban tem ia kan kejing jia hakaba khadu ka don kejing jia skosi ki amensau ki don ki nangiru ki le mensau ki bapli ki pulisu ki don ki ba mensau dan nakaliang ki civilian ru hidon ki baya mensau katokan ni ten rei ka don ke jingjia ka skosi ba uwe ne ki dong shong snong nang tai na karbi ka khamjur kata ka jing mensau pada ka bakado mentajan mit pada uklat no ha ka jaga ba kira syaka jaga sumar te dei tang na ka daw ba ki wan ya ka ban pentut ya kata kalum galang kabakini ki ongno kinong song snong jong kala pengat kilek ya kaban lum banlang kataru hab kilek da kijing stu jumur lang hapdeng polis Assam batu polis Meghalaya te hakabe dei bat kani
namangi don kejing East Air balik si ka law and order kala ban poi sakaba nua suban control dan nakaliang jong ka surkar mi kalaru nila direction ya UDC bala kumungdo mentaun ai ka night curfew kanang ban iada ya kini ki AKA ki ban jia menta kamit brochmit bat kat kum ka jing tip hero kolong mana po nakaliang jong ka surkar samru kila ai da ka curfew ya ka jaka jong ki chatai bat kadon ke jing ya kren nak level yung chief secretary kadon ke jing kren nak level yung chief minister ro ulai kren baru chief minister jong Assam nang ta kadon ke jing kren hapdeng jong SP para SP bat DC para DC hapdeng jong hi bro aliang tenga kermen scam ba kanika ka situation nila ya si ban diffuse hakaba kanung don kanu ka jing jia kaban jia kaban ngausi lane kaban la se kaban penmi ya kajing bom sok sok song singan ha kini ki por lane ha kini ki ski ki banwan kum malong menta ni la kali na kaliang jong SP la ka police force jong ka biang nem ong ya menta ka don tamba ka standby kala don ha ka ba anytime lagi .com ni la ready ka ban phasu ya ka additional force ha ka te ka jaka kabadon ka ne jing jia